Pamiarsa epidemiologi saking Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia utawi FKM UI Iwan Aryawan keketus saking kantor berita antara Mausang wenten panincapan kasus konfirmasi COVID-19 risampun libur Idul Fitri. Punika mawinan krame mangdane disiplin protokol kesehatan utawi prokes miwah ngemargiang vaksinasi COVID-19. Kementerian Kesehatan Kemenkes sareng bage epidemiologi kantos mangkin kantun Mablik Bagang indi kahanan puncak tren panincapan kasus sane memargi. Kemenkes RI nguningayang indik pawohan wilangan kasus COVID-19 tanggal 21 April warse kalitali 3 likur kantos lakungkungan kalitalian diri arahina. Sane nyinayang panincapan selami dasesasi ukuran ring Indonesia. Panincapan kasus taler kawasanain oleh positivity rate sane nincap dados 14,76%. Layanan punike ring sajroning kuentenan tingkat keterisian rumah sakit utawi bed okupansi rasio bor taler kauningin nincap dados kutus, %, saking kuentenan langkungan petang dasa unit genah pasirepan. Selami tanggal siki kantos 3 Mei sane lintang kauningin wenten langkungan siu samas diri pasien COVID-19 sane sede ring rumah sakit tur atenge durung polih mau vaksinasi. Iwan ngaptiang krama mangdani digelis nureksain angge yening merasa wenten gejala infeksi saluran pernapasan sekadi panas, dekah, flu utawi nanin kontak sareng pasien terkonfirmasi COVID-19. Manut Iwan, protokol kesehatan patut raja kemargiang untuk disiplin saha kramo molihang vaksin miwah booster. Yang sampun keni infeksi nanging nenten madue gejala utawi gejala ringan, nenten werde, nenten madue komorbid, Iwan nguduhang krama mangdani ngemargiang isolasi mandiri. Yening krama werde utawi madue komorbid mangdani digelis konsultasi ke fasilitas kesehatan. KMB Bali Pos nguningayang.